Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai ve kule September ni som le pasari sang ni som ni pali ania Manipur thu thar kan ngai thadona ai Manipur thu thar hi ma de ule ka handa chu ve te po hi kan du viau thin tak main news.com aboi thak em maya infal lam chanchin phei chu khria ta har sa an ma ni mei te news sina an ron tar lan te kan tho pui than hem ngai tak tak ten Mizo trongin min han le lin saka chung ang te chu siam ram ngai te alo om ve le thina in mei te tonga TV an puan te ni thina khang ang kha han jiak chuak u veka chiar thei tura buat chai tur chuan hun na du reya tin amun lama gan front line duty te betur po in signal an nei na arem chang lai an zon te longai ve bok thin nen tu angin kan da ma thei thin lova tin news puante ama tluk talo in ozoi chuti khati ti te hi a om thina adik vek maya hei tun troma kan news ngai thak tur te po zandar ni nulama kan buat sai ania zana hian Manipur news kan buai pui hi chuan kan tlaiwar ani deuh zela chutiang chani tin zantina kan hun mandana ni awangin taksa te po achaw ve du le maya phur taka han puan rang kha theilo chang te alo om ve thina taksa lo chau deuh hlep phei chuan khatiang angkonga khan in mi hriat thiam na kan han ngen masa a ti chuan jeri bam lama kan u nau te tara thil pek in pek an thil leina an lom thu saina te po kan ngai thanga tin kan u nau te tana thil pek ron pe in om zela Williams lal sim thang dolian buang sin RD biaka Janice khenglot lal ring keta baka puring liana konli ten mimalin kan unaw te tan tholo min ron thole a ni baka hian Assam United Pentecostal Church of India Notice India sinsar pial chuan cheng sing ni le sangli ko khan mingin nan ron thoa tholom ron tho tu zong song chunga lom thu kan soya ale tam tak mal som na lodong zel tur po in du sakna kan hlan sewa kan soi to thin angin jei bam lam hi an khosak ahar save maya tuna hian ral do rang an nia chuwangin mamo an nga maya tuna po sai hlum te an mamo ve ti kan soi to kha chutiang ani mek lai chuan tuna ri chuan eile in lama hian kan phang riu maya chuwangin helam pang hi min ngai tu sak dan om thei se an ron ti le ri awang khan eile in lama tan te kan han ti ania tuna poisa lo lu tang te po hi trula an man turin rem chang masa a kan han pe chuak le anga tuna hian an mani lam nen po kan in bia a poisa hi nang mani lam khan min lo da kho sak ve zel ula tlema om janei tham deuh hlek kan ei huna kan kuta te ron lut mai jok ta se an ti awangin tiang hian rem chan ang angin kan han da khol ve ri anga chung te chu rem chang masapera poisa om dana zirin kanin pe chuak le don ani tin hei thulom om deuh mai an tar lan tur kan neya JNM Homestay Zomi Villa Temple Tru Vaivakon Road Tuikwal Aizola om te chuan kan unaw Manipur harsat na tok mek ten Aizol an local huna hadam taka anom ve theinan 20% discount kan lo pe ange antia an chunga po lom thu kan soya an ni hi abiak po theina contact number te kan ron da anga tin trong lama harsat na kan lo nei ani po in mar trong te po in biak thei tur an om veka chutia ang chuan Manipur kan unaw te tan an in hong a anom na hi tempula tanga vai vakon panna Zomi Villa khan ania tuikwal aizo ni in helai mun hi Manipur tanga ron kal kan unaw ten lo pan ve turin le an mi du sak na te hi Aizol kal kan omani chuan lo chan saka ha chon na nuam taka hian za a som ni a tloma min lo mi khwal thei lai hian lo pan ve nge tur po in kan han som masa cheu ani Manipur lampang thu thar kan ngai thanga ton lai chu infal lampang po thu thar neu an nei chho ve le rang to a jeri bam lama in ka na an chol tari a ama ero chu entik lai po in
in ka na hi so sang thei renga ni a chhun lama te po khan silai ri chu a om renga zan lama te po khat tokin meitei lam hian an ron kap renga ma se kan unaw te hian na sat ta kan ron kap ani lem lo chuan kan nim mun ngai tuin chan le ri lo hi fu zo ke ti in silai an ron kap puan na zong an chan le du lo awangin boina na sa zok a chuak lo mai mai ani ti kha an han ta lang tu anakina atop lama amun lama om kan biak na te po kan ngai thanga new sang meitei lam thu thar kan ngai thlam pasadon ani Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan pathian ni liam ta khan Assam Rifle chu lompuina ahlana Myanmar a helpol Kuki National Army Burma KNAB member ni asoi Burmese National Anman chu alompui thu asoi ani ma se Kuki Student Organization KSU General Headquarter chuan Chief Minister in KNAB member anga asoi anman hi registered refugee ani thuan soya Myanmar abuai na chuak awanga tlan chia ani anti Burma mi pakhat KNAB mantu Assam Rifle malak na hi kalongpui tak zetani Chief Minister kani angin tuna Manipur abuai na omme ka hian ramdang enroll an om ti hi atira tang khan ka soito a mi then khatinan ringa then khatinan ring lawani ati Assam Rifle in ramdang mi hi an manawangin kalongpui hle ni ti in Rural Life BJP Party Chief Minister Biren Singh chuan pathian ni khan state khopui Imphal thu thar the dar tu te akomna asoyani athu soi hi KSO lam chuan an soi sel na sa hle a an thu puang tu chuan NDTV nena Chief Minister in KNAB member tia asoi tangwal hi Myanmar apiang ani thu sayin official record a chuan akun sia le thil dang poimo rang nen ral tlan anga inziak lu tani atia KSO thu puang tu chuan Assam Rifle point hepa anman hi refugee a zia lu ani nge ti an riat thua soi bok ani hemi chungchang a hian Assam Rifle le Manipur Police lam chuan thu chua an la nei lo ani KSO General Headquarter chuan refugee ani ti riat chian ani chunga hetia Biren Singan apu lui tlat hi makan ti hle a Chief Minister Mewin thil theng chungchang chip chia zot masalo le khrachiang lova hetia dota apu mai hi mak anti thuan soyani Manipur a hian ral tlan angal inziak lutania hi Assam Rifle in an pomaniti in KSO thupuang tu chuan pathian ni khan NDTV a hilani detail zong kan nei vek social media a po detail zong tarlan ani chungin engwangin nge ral tlan hi manani hei hi chu dik lawani Chief Minister hian heng thil thleng mai ni lo tep lik chungchang hi angai tu azok turani ti in Odio tep lika buaina hi Chief Minister Bultan amo phurna nia ama ngein asoi chu ngai tu azok turin nan ti ani kan soi to thin angin Biren Singa thu soi Odio tep lik hi Home Ministry noya inquiry panela the lu ania tep pelut tu te chuan a chunga thu om te chu adik ti soin affidavit an pe ni in news website diwer chuan atar langani kha Manipur sarkar chuan Odio tep lik hi siam chop ti in nan phave thunga hei hi nam in kara buaina chuak masatak steta remna siam tumna ti chiat tumna ani ti in an pu ve bokani pathian ni khan NDTV nena Manipura Chandela KNAB member pakhat ma man ani lo thu hi mi rangin an lo hril ve boka hei hi media then khat chuan an ron ta lang ve bokani hemi an man chungchang hi chu ni pon kan ron ta lang to a ma se an mi man hi KNAB ani nge yam ti fin fiana pakhat ma an nei lo ti kan lo ta lang to ani kha ma se Biren Singh a hian apu lui tlat maya hiam chan nan tak man tumin athu soi dik zianem nge nan man atum ru hle ani Imphal lama chuan internet an ben chuan hlip le to a sarkar phungwan tu an ni boka an ma ni le an ma ni an in ti buai fakawanga ben an nia boruak adai ta deuh bok nen mitin man thei turin internet an pe chuak le ta ni meitei ho chuan meitei nu naw pai smoke bom awanga har sat na tok mek chu ain enkol na sarkarin tum turin an tia duty te po in mi pui tor na thleng thei zong in engma chet la to su se an ti boka tin meitei ho hi rally huai hot ani in
a huai hot tu te hian mi pui relia kal velo te po tu man anin kharan phal lowa force lam hi chet sual tir tum rana an rem ruat na ni berina langa in chunga smoke bomb khuringot po lut sela asam rifle nor chwa na rem changa man an tung zela hemi tur hian tukver po hi khar an phal lo ni berina langa ni Biren Singh po Manipur Journalist Union kumsom ruklin lom na chief guest an manga heta thuwa soina hian tuna damlo meiteinu rim sa ommek kong an zona a smoke bombin an ka fu awanga harsat na tok mek kha a chungchang aron soi chuaka engwanga damlo nge ani ti lam ai chuan adam le theina na kamtan howanga ani ati ba ka Manipura buaina lo chua chan hi nam tin chen ho na Manipura hian ram leilung fa te chan kan tum na le drugs kan do na wanga he buaina hi lo chua kani ti in na soi le to a buaina chua chan a soi dan hi adang lam reng maya Biren Singapore hian thumu mal soi tur hi anei meu ulawani sarkar lai pui chuan ka liam ta zir top ni khan mai ni thum sang ni som ni pathuma Manipur tual chung buaina chuak chungchang chui chiang tura ni kumjun tha a justice ajay lamba kai hruai commission adin chu November ni som ni aya tlai lova report thelu turina riat tir leta commission dina hian member pathum omin IAS officer Himanshu Shekhar Das le ex IPS officer Aloka Prabhakar tepo antelani Home Ministry chuan zone nili sang ni som ni palia riat tirna alo ti chua to chu siam tha in zirtop ni khan notification tharra ti chuaka commission chuan sarkar lai pui hnena ama thei ang perin report a thelu turania November ni som ni ma ngei ani turani ati notification chuwa masapera khan commission chu tharu khun pe kania mase commission malak dan tur order hi August ni kwa sang ni som ni pathuma ti chuani in Manipur sarkar chuan August ni som ni paruk sang ni som ni pathuma a riat tir chawa hei wang hian Manipura buaina a chuak ren chungin commission chu tharuk IRA hun pek bel zelani commission chu mai ni thum sang ni som ni palia nam rang inkara tual chung buaina chuak le chumi ina a hrin tharum thona thlengte zir chiang tura din nania khoya tangin nge buaina hi a in tran buaina chuak kai noi thil thleng zong zong tele sarkarin ati tur ti lo anayem ti te zir chiang tura be se ani sarkarin buaina chuak tire tura ma alak to na te en fe in sarkar malak na chu atokem ti te angai tu tel don ani ma se anni ho hi mai tei ve kan nia eng angin nge an chui chuang kan unau te thiam lo an chan tir vek don ti chiang sa ania report hi chu keini lam tan chuan hangai ven zui vak na chan tur po min alang lem lo ani Manipur Veterinary and Animal Husbandry and Transport Minister Kasim Vasum Chenna in Ukhrul Hamlei Khong area a inrin ni September ni song pali sang ni som ni pali zana khan bom apuaka van nei thak takin bom puala hian minister hi ina hian omlawani bom puana muna hian police te kal ngalin minister in le a chevel po en fein poi khoi tu te an chui zuya Ukhrula Hamlei Khonga Manipur minister Kasim Vasum Chenna in chunga bom puak hi metei lam chet na tho ti achianga Vasum hi Ministry of Veterinary and Animal Husbandry and Transport na thok me kania state chunga ro lai Bharatiya Janata Party BJP ne na tho dun na Naga People Front NPA fa mi poi mo tak ani bom puak hi zanlam dariat le minute samli vela ania September ni som pali khan tual chung police thunei tu ta chuan an soya he thil thleng hian he biala political figure te himna chungchanga ngai tu na ati buain he poi khoina thlen chan hi chui chiang zelani ti in Manipur police te chuan an soya ni Manipur police chuan September ni som panga pathian ni khan tun hnaya nor wai hotna tharum thona zual zel chungchanga alaman ti chuaka DIG and Hirojit Singh chuan nor khoi hot te chuan security personnel te beinan ral thuam sophisticated atomic firearm telin an mangna sahleni ran soya media te akom na sing hian
officer ten silaya ka na hliam an tuar dan chip chiar takin asraya khabei soile kakwa a beipui thak na bik asraya police force telaka automatic ral thuam man ani thuwa soibokani dig chuan nor khoi hot dan phung pa ngai ni lo etik la omzo ka nor an nei chu an ngai poimo hle ti soin tuna chuan heng zinga hian lunga invom te sairo kher manga thir chi sang le mar bula in perte tear gas cell diklo taka man te atel ba ka silai apuak bokani ati sing chuan heng be na te chan let na konga hian police te chuan in khwa khir na top maximum restraint an mang ti asoya nor khoi hot te chu rem na zonga lung oilo na lan tir dan phung pa ngai democracy kal phunga cheturin na cha ani tunei tu te chuan tun hnaya nor khoi hot na tual chung mi ni lo an om ti asoi boka police te chuan van tlang thil ti chiat le mun poimo a lu tum anom le chuan chak taka malak ani tur thu in an vau khan bokani dig chuan dan ken ko tu te chu meitei mi pui jinga mi an ni a melma an ni lo ti in mi pui te a riat tira a thu soi chu ti top zui ani police te chuan abik takin nor khoi hot ni thin chu ti top ngalan phutani deputy inspector general rain suan en hirojit singh hian thu thar the dar tu te kon na hian police department na chu dan le thu pek uvon him le mi sual ten ral thuam manga be an ni chan le tani thu mi pui te riat tir ka tu ani heng hun har satak kara hian mitam takin thi na kan tok the ani ati nor khoi hot lai hian automatic silayan kap ti fin fia na kan neya khabei soya chuan automatic ral thuam manga ka ani awangin Imphal East commando a officer in charge le police dang pakhatin hliam an tuarani Imphal West district a kakwa a chuan automatic ral thuam manga ka na kan mu chuaka lir thei pakhata bullet mark kan mu ani ati heta aron soyang hian Imphal buaina a chu khan silai te an ma nei jinga mang an lo om ngei ti a riat theya meitei lam hian an ma ni mi le sa te ngei be nan po silai an lo mang du zel mai hian an lung rual lo zia le an nun ron zia alan tir chiang le ani an soitak angin meitei nu nawrem sanjita kumsom thum le palimi naw pai lain hliam ator chungchanga thil thlen dan chiang jok a riat thei ta a thilrap thlak tak ko ki ten drone bom le rocket mangamin be na wangin kakwa nor khoi hot tania september ni som pali khan nawrem sanjita kumsom thum palimi naw pai lai chu nor khoi hot te tharum thona na satak kawang le police te malak na wangin atlu ani antia kakwa le a che vela boina chuak hi september ni som atang khana intrana zirlai ho nor khoi hot na wangin tharum thona na satak ka chuaka security force le police te chuan tear gas cell mangin mi pui pung khom te an not tarani thulak na chuan thlakomi naw pai sanjita te chen na in kota tear gas cell atla a tear gas cell in aron phu chua gas chu alo hi pluta hei hian a risel na ti cheveka adin muda thalo hle Regional Institute of Medical Sciences RIMS ICU ventilator support mangin anun na chan him tumin an be mekani September ni som pali jing khan RIMS doctor te chuan sanjita naw pai lai hi lak chuak ngei tumin an beya naw te hi thisa in an la chuakani apasal nawrem dipak chuan afa thisa apiang ruang hi an ina hon atuma ma se mi puipung khom te chuan phal lovin an chu sakta a kakwa a singjamai police station kota ruang hi an da a thilthleng chungchanga hian atitu chui chua accountability le rural na dik justice putin kongzo an nei zuiani in nialna na satak kara sanjita chung tele police in kara sarkar official ten in remna an siama in remnan siam ang chuan sanjita enkol na sen sozong song hi sarkarin an tumang ti ania ten kan soita kang khan hetiang angan nor khoi hot ani hian force lamin mi puite har satna siam zong le an tor na thlen thei zong in chet an la to turani lo ti te po atelani in remna an siam nuwa police te chuan naute ruang chu
ruang da na muna son an tuma ma se mi pui pung khom ho chuan phal lovin ruang lak son chu an rem ti ta chuang lawani hun akal zela boina siam zongin mi puin chet an la zui zela zan lama chuan boina chuak na sa hle a security force ta chuan mi pui buai zual zel te no dar nan tiar gas le mok bom ka antuma police station chu mi puin lungin an voma sairo kher mangin an per bokani thunei tu ta chuan tharum thona ti top turin chet an la veta a mi pui pung khom te be nana satak awang hian rubber bullet le smoke bomb te an mangta a thil thlen chung hian thi le hiam an om lova lom takani ti in meitei ho chuan an soya hetia kan lo hriat ngot ai hian an buaina bo ruak hi alo rit hle ti a hriata silai te po apuaka an zinga hian silai keng te po an lo inrol na sa hle ti a chiang hle ani nor khoi hot tu te hian nu le anau te chu anung chunga fuai kir le turin nan phuta police ten mi puilung oilo an be le dana an thin rim hle ti an soya ni now sen thisa apiang hi kezi khatle achan verit ni in September ni som pali jing da nga a apianga chungkwa inron khomin arwang hi apa hna hlan ani thu an ta lang sanjita din mun hi athalo hle ni in thuchwa an siama an ta langa ventilator mangin anen kol meka vital sign aneya pulse rate hi minute khata za som pakwani in athisen na sang dewa a bp hi 128/75 ni in darkar som ni le pali chungin azun hi liter khat le point ruk siak chua ni in SpO2 99% ani ti RIMS report chuan atar langani RIMS ho tu te chuan an facility chunga enkol na thaperan pemek ti an soya chanjita boral nia thuthang om te chu ringlo turin mi puite an nge na atin mun hi athalo em a ma se aladam ti annem nget ti anron ta lang ani Manipura tharum thona asan chho zel lain Manipur police ta chuan medium machine gun MMG an leya apan dan tur an sipai te zirtir turin Indian Army puinan dil bokani Manipur police ten an sipai te man tural thuam changkang tak an leizel hian zona asiam na sa hle a atlang puin police force le Central Armed Paramilitary Force CAPF te hian 7.62 mm MMG MK2 A1 te hi an mangai lova ram le ram indo na tak le mun zau zok be nan an mang thina zo na tam tak zinga engwangin nge Manipur police te hian hetiang ral thuam hi an mamo tlat zo na pani na chuan Congress chuan Manipur sarkar hian an chet dana chi in thliarna na satak akal puya police force ten ral thuam an select dana alangani police force te hian meitei le kuki community te inkara boina chuak mek mei sang hi som ni pania boina chuak tan nuwa chi in thliarna na satak an kalpuya ni tia pu na satak an to kani kuki mi pui te chuan police te chu meitei lam tang veka an pu'a an mani an hum him du lo ni in an soya achang chuan an chunga tharum thona po police lam hi an telve ni in an soibok Manipur Pradesh Congress Committee Vice President Lamtin Thang Hau Kip chuan exa BJP kai huai sarkar lai pui chuan State Police Communal Police Commando tia soi te chu MMG ral thuam apek awangin a soi sela BJP India sarkar chuan tharum thona na satak thleng mek state Manipura Communal Police Commando te man turatana medium machine gun MMG man RMT engtin nge a deploya tute kuta nge a deploy ti hi nga kila ti in September ni rukhan hau kip chuana posa The Times of India le Assam Tribune le News Agency IANS te chuan September thakar masabera khan Manipur Police te chuan MMG an leiti an lotar lang to a an sipai te training na konga army puinan deal bokani mase Manipur sarkar official pakhat chuan India Today digital nena Manipur Police te hian kumtam takkalta tangkhan MMG an nei to ani atia Manipur Police official senior dang India Today digital na komna chuan
MMG te hi kum som tam tak kalta atang to khan Manipur Rifle kuta hian a to a ma se an mang tlem hle ni ina soi Manipur Rifle hi Manipur silai keng police force an nia MMG thar lei chu rem tia ma se civil setting sa mantur ani lo thu soin hel ho la ka be pui thak na chau mantur ati ani thuwa soyani Manipur police ten MMG an lei thu report hi Manipur civil mi te be pui thak na ku ki zoten drone le missile mangin be pui an thak tia an pu chan let na anti ani mela heng be na hian mi pariatan thia mi som pani chuangin liaman tuara state chunga tharum tho na thleng thar danglam takani anti bokani Manipur police ten Jabalpura Ordnance Factory atanga MMG an lei nuwa Manipur Police Training College pangai director chuan army a 57 Mountain Division nena le khathonin MMG mandan zirtir thei pakhat telna training team adila Manipur Police Training College pangaya training hi pe kaniang anti ani lekha atarlan ani dan chuan Manipur Police te MMG training hi September ni kwa atang khan tanania ni som ni pakhat chung nei be sayani Manipur Police te hian a main light machine gun LMG anlo mang to a nikum mele June tha a boina achua khan police kuta tangin a then churuk bawania Manipur ral thuam da na muna tanga ral thuam changli le zangi chuang an ruk bo chu zon chua thei ani lo chun jom zel ni in news agency Press Trust of India chuan April sang hi som ni pali khana tar langani report a hian Manipura police armory atanga ral thuam ruk bo song hi sang ruk velani ti atar langa chuta chuan silai 303 medium machine gun MMG te po atela AK assault rifle carbine insas light machine gun LMG insas rifle M16 le MP5 rifle te atel bokani heti lai hian Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan ku kifir fiak ten meitei khua an be na ral thuam changkang tak man ani thu chiang takin asoya ti in infala Shanghai Express chuan September ni nga khana tar langa Singh hian Manipur Assembly a ku kifir fiak te man thin ral thuam changkang tak an man chu NIA emo CBI emo kuta forensic examination nei pui tura hlanani thuwa khilani sipai lam mithiam pakhat chuan India Today digital nera state khat police force man tura medium machine gun MMG an lei chumak ati thuwa soya MMG hi army ten indona muna an man thin area weapon ania atlang puin police le CAPF Central Arm Paramilitary Force ten MMG an mangai lo ti in expert aming tarlan du lo chuan a soyani expert chuan area weapon chu munzau tak tuam chuak thei tura man thin ani ti asoya pinpoint ral thuam target be na angchi ani lo atibok 7.62 mm MMG MK2 A1 rifle te hi medium machine gun te aya chak fe athok thei tura siamania tripod mounting nei ani atia omzia chu ke pathum nei ti na ni Ministry of Defense nuaya Directorate of Ordnance Coordination and Services in Silai profile atarlan danin fully automatic air cooled belt fed gas operated weapon ania brasa po nasatakin nakap thayani kesi somle pakhat zetarit rifle hian hunrei tak akap thaibok MMG te hi sipai expert chuan round saria tanga somvel zeta puak chuakin an kap thin ni in na soya Manipur Police ten MMG an leile filfiak ten drone manga an be na hi in som na omem ti zo na changin military expert chuan chutiang chu ani arin omchia lo ni in na soyani drone hi rifle mangpo in ka thak thayani MMG hi flat trajectory ral thuam rit takania aerial target ka nan ain me vaklo ti in a soifia bok chuwangin silai le drone thiam tak manga firfiak te beina apun zel kara Manipur Police Force in medium machine gun MMG an lei hian boruak chhejok asiam theiani atibokani tiangvel hi tunlaya metei lamina an chai ania
tin cầu trục lama kan u nau te hian drone le rocket bomb mangin min be ani tia an pu na pc nei ran dot rekani hetiang hi ku ki zo ten an nei lo tia a soi chu an la be na sai nan la soi na sa em maya eng tin nge hetiang thil hi soi thei he pa hi dot mulum a soi ani ti in vo in ni thleng hian news lian rang rang an la soi zela ani la chuan eng ma soi du lovin ngoi a chu that to sia mei te lam hian a thu soi hin la chai na sa em ani katin kan u nau te drone mang le rocket manga an pu na chung changa hian vo in ni thlengin fin fia na fel fai tak mu tur ala om lawa chuti rual chuan kan u nau frontline duty te notice news media lian hovina an kom na chuan an ni point tlang takin an soya silai hi eng anga thange in nei tia an soi chu pompi silai kan neya kilometer ria ta tanga somvel ta hi chu du to kin kang ka phak ti an lo khil tlang rong maya hei hi mei te lam point an lau hle a hei hi chu dot poni lawa an ni point zep trolan ti lawa media lian ta ne na an lo khil tlang ranga amai ro chu drone bom le ral thuam chang kang tak tak rocket bom man mang ti ang chi te ro dot mu hlu mani thu an soi ve bokani amun lama omte kan biak na ngai thak chun zom hal mai te ang borua khi nimin zan le voin thleng hi chuan chutianga in ka na lian tham chu om lo ni voin pokan kan ka mongbung lama le sejang lama mi te kha kanin huwa kan ti ti amo kan din hun ka tu na tun thi chuan kan ka lo ma se hey an mani po hi eng ti nge an ron che chuak don a soi thei lo wa in ring singa om hi kan tan a poimo ani ti te kha an soya an mani po hanin commander ho po hanin chol man kan ni lo chol thei kan ni lo ni an tia nia pha ka lo mu ve mai dana chuan nang ni point mu ve dana ni kaninga o ho in khatiang khan aram bai thil tur ten han man saka pata changa chiang em chu khalaya changa an bung ruwa wak ve la kha tu hun huna khalaya khan dang chat thei khan ni ve ta mi ani chuan mai te ho du thu sa ma chuan khalai kha an thu noya om se la thei se an du in khalama tang khan bung ruwa pon in la lu thei do na khami ya kha tu na hian in du hun huna lo block thei mai in ni awang khan khalaya kha an ron ngai poi bo view don ang riawa hriat na te kha kalo nei ve mai maya chu wangin nang ni tan po in tha du kha chu thil thei ni khan alang lova ani le enge ni in lo hriat dan mai maya hriat dan ti mai la in lo rin da in rin ra ngai ti kha chu ni tho nangin khala in mu phak chin ve la khan mai chei hi chu an lo om nual thawang tro nia hey sejang mongbung ti te chu mongbung atang hi chan mit long a mu thei hian mu thei chu ni se a mu thei a mu phak hian lo om ani mo eta zuk ena mu mit long a mu hi an mani bangar te ni lo in te kha om lo se chu a chunga hian an om ani om chu ma se ta zuk han ena mu mai thei chu ni lo ni a chan chu ni hring kha in ka na thleng ve reng ania dong kap ku tang fi lau reng a om ve khan ni do na civil moi po ni se in mu tu ra wal out ta kan ron te reng kha chu rin om lo ma se chu so yang chuan in chunga him chin ni a hriat anga ten la om ve reng ani kha chuan eng lai po thok chuak thei an om ti na kha chu ni mai a tero nia eng tik lai po thok chuak thei a an om ania mình ni ka lek chung po ni se an du chuan an ron ka chin khat an du hunun an ka na thei din huna om reng an ni in ka na lian tham thleng lo ma se kan choita ang khan boi ni kha boi li boi nga boi som the silei lo ri te chu om zeu zeu ni tu za voin po voi chun dar som pani dar khatin kar khan dal khata tangin
Siam churan po ma se eng ma kan ngai lo wa tia mo kan komandar thanin khatiang ra khata tanga ron ra sai ka chu eng amma chon ngai to lo ni kan volunteer ta point ang chang le chen ni se in ka na run pu chu thlen le chen ni me ma se khatia silei mu ka hek ai khanin ka lo kha thajok ti kha kan komandar te du ti sa mania nia in ka na tak tak an ma ni an ron thok chuak don tia chenga ti ni lem lo kha chuan patia lo ral sai ve ngot kha silai mu hek mai mai om ji om mang si lo atiro ani chu en po ni se bo ruak thalo dang te om lem lo chuan in ji om ri tu ra ngai langin enge ani tu na hian in bangkar pe la han duty ngai sang te kha omem kha nga khan enge rain coat han ti ang chi te mo nghe túi cuốn theo rất cuốn căn tiệm chi cái kha in này về luôn mình vai chun kan ne lo mo he poi rain ko ti te hi ma se eng mo ni chen chon kan ne ya ma se volunteer zong zong hian kan nei thei lo ni asan chu rain ko pat poi man tam to mo chu bang chon volunteer zong zong nei do ni la tang ka tam tak anga nga chu tun thia chuan volunteer zong zong chon kan la nei thei lo ani anh chu nha thiên gia ra mà bộ ăn tết sự ở ông về sẽ tụ ra bộ ngay là mình chọn thêm tết gia ra mình chọn thêm ngay tết gia ra em bỏ này sẽ khu này là sẽ tụ ra ngay phút mấy là tero nia hey ka soi du pa chu mo hey na kum me ni thum sang ni som ni pathom atang khan in boy hi alo so ka he hi ke ma ni zo na sang mi dik sang chuan ni me alo ni kan du emo du lo emo kha dik sang theina gin no khan kan ding to lo ani kan du lo chung chuma boy na in min hnuk lu te nia hei tu na front line na kan thlangwal te kan pasal thra te duty te ko hi le ka thiam tak tak te zir lai te mi an nia mo a then pe chu service in zia kling te ma se service la du lo wa anu nauram le nam ta na pen swak te khan nia tiang hi kan din hun na nia kan ngai to phei chuan nuk te po ul thin ani asan chu hi tianga tlangwa tlom ngai voin tun generation a hi tia kan ti lo chun kan tu le fa te tanin next generation a chuanin soi tur wang do ni ti ka kan tlang kan pasal tha te tong kamani amo hei hi ngai to chuanin hat soi chwa po har ka ti em le ima han soi chwa har sa ka ti chu ka chu kai kum kha chu una hian mấy tây ho hian in khuwa kharon lo in tlom ta ni ula in thak helina an soi dan tur chu kan le pa kan pi le pu ten an hum him zo lo wanga kan ram mấy tây ho vina an lua ta ka ni hi an la ti do na khata khan in min chiat na tur vek ka ni awangin kan in nak ve kha ngai ka ta an in tha da the ni lo ang po ni se pathian kan lama tanga pathian lama hian tang potila ti chuan pathian in na thok se tu ra ngai langin ti a tho me tero nia tong tang na lama te po kan lo khana nga ti chuan hei kan an ni lampang hi kan soi ta kan khan sai hum te po pa mo vio ma se e le bar an lo ta cham na sa to maya chung te wang chuan poisa om ang kan han tho khoma tangin wa in ni lama e le bar to ten han sem kwala ma mo zol puite am sema ti chuan to na kan poisa la kol sa ang te po tlemin kan han nga khol de hle ka nga pathian zara mi thane ngai te zara kema frontline pali kana in rol khai de hle ka om je nei thama an chan thei turang khan kan ti le lo tha kan ti a chan chu frontline na lu hi bol tha ke me ma akal ka te abuai tha ka mun nai te ni lo la tak tak akal kual ngai ni wang khan asem tu tan po til tam tham lem lo tlema zong kenga han kal kual kha buai tha ka wangin le kal ve ro chuan tlema om je nei tham de hlek kha
an du dan ania chan chu hetilai ang in petrol te diesel te a ol sam to lawa a to box sia in silai muleng kara kalangai chang te oma wangin kalai khangai thatu te pon in lo hiat thiam kan du ani te chuan boruak a thalo zonga in her to lo turangai photilangin chong china lama te po kan u naw te kan sian thenga poimu em ani ti kha kan han ta lang tel le du ani ti chuan enge han soibel du te ne vo in ni lamin bungra sen kwal na te kha han soi ve sim la thanga ya hei ti mani motor kha lo chia mo ka motor kha chia da wang khanin ka thian te motor khan kan kala ma kha mi mani mi mala kalna tu chi khani lo moi tiang chatiang lam so asan chu kan chian ti kha ka troya ka thian pa nen khanin kan kala amun batling chia lo mai la khai tuna interview kan tin lai lom thu soite kan tin lai bazar hu tang khan reason ti kha kan leya kha ta tang khan motor khan kan lo ta kan tir chhota ani mongmung le se jang lama khatiang kha kan din kan kal dal nya pathian zara anni po kha an lo ngota en tlai lama chuang tur dal le alu te po kan nei to lo poina heti zoram ni pui khongai na zar hetiang chen le bar bu file en kim min tum sak le hi chukan an ti an hnuk te po kha olen lom thu po kha an sei loi thiu lo ni chiang chuan lo man chuang chuanin cái ni alpha youtube channel production channel kal sanga thorom run tho tu te zara voinan phone line lama kan pasal tha te an lading theini ti chu kan bel sa du lok ni se tu na pohan in tong trai na le thil pe ka te a thei chuan in miran bo zui re turin in du sangna kangen mol an ti chu kan soibel ni numai ro se ni yang phan an lo mani ti hi riat thina dom thu soi te hi tong kam te du angin an lo thiam lo le tin du lian tong lu sei tong te du ang takan man thiam lo wa wang hian tong an har sat deuh lek thina khalaya kha ngai thatulam point lo fa thiam tai langin a tho ome Manipur namle namkara boina chunglein avik takin Ziribam laya tlangmi hai khom boina na satak kantuk mek ta jairon lai khom hin boina har sat na tam takatlunga ti chule in zamin alpha production nin thang puina sumle pai hai dam myong pek hit lom kan ti ema amasan lom thu kong hil sen la hi hung tho tu alpha production hai chunga pathenin mal somma tam takin burin ne thoi pe ro sin cheu ti chu dit sakna insang tak kaun lan chewani lo Hi, Alpha Mizo Production. Mongbong aming kana karol pa ko hi sijang amin kan lom talwa koi sun hi ani bai channa in mi thang pui na kan dong hi lom katia ama kom nang dia in thoka phak ding kan donga hu kom hin kan dong noka lom kati thea ke ni hi front line kana cái mani ai thoka resource lo anna in mi thang hi kan ngai kan ngai na nang ni in mi het pa in mi thang hi lom katia lom thuril ti lo su ke nin pek thai kan ni no dal ban tam takin alpha mizo production mal som ro se chu kan han ne Kipaumen Alpha Production ama sa pinin kazana chibaikan bole ipile ke kyo hi mobung le siyang hi from line ke in punyang sa sabu ke hi jewin pan pina jong hi tham izat tham kha chu ki dongin hi wang chun akining hi zo pon yi sun nangin kel ko ta chita wanganin pan pina ko ki pa be se jeng win
Alpha Mizo Production ni patinin namo pui jing han lang chele front line ding in jong pan na jing in ti cho katip na ni ka ki pa chun Alpha Mizo Production through tholom frontline na dinga hungdong tu hai po kha in chunga lom thu kan thula lal pan tam takin nang ni kom nang le in sumi hai man som se